još od doba Turske carevine, pa i za vrijeme Austro-Ugarske, i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, pa i NDH, neke od Brčanki su nosile feređu, odnosno zar. 1945. koncem ili 1946. početkom, ne mogu se sjetiti tačno, grupa četnika je 3-4 njih su upali u Brčansku bolnicu, obučeni u zarove, i izašli su po sobama gdje su ležali ranjeni partizani i pobili su ih. Komitet u Brčkom je odmah, Komitet Komunističke partije Jugoslavije održao sastanak, APŽ, bila je velika uzbuna u gradu i tadašnja predsjednica APŽ-a, Antifašističkog fronta žena u Brčkom, je bila Anđa Lukić, Djevojačko Zonić, udata za Radivoja Lukića, prvoborca. I Angela Đermanović dogovore se da brčanske muslimanke javno skinu zarove. Napravljena je jedna provizorna tribina ispred hotela Posavine. Okupili se građani, i žene i muškarci. Govor je održala Anđa Lukić. Povod i značaj zašto Brčanke trebaju da skinu zarove. Na tribinu se je popela obučena u zaru Beljća Serdarević, Salke Mesara žena, Nura Mahić, Umane mati, zatim Zekija Trebićević i jedna Nadira Sinanagić i jedna Mejača, ne znam joj prezime, bila je aktivistkinja APŽ-a iz Brezovog polja. Kako je koja skidala zar, svaka je izgovarala neku rečenicu. Recimo, neću da budem slijepa kod svojih očiju, hoću da gledam svijet u bijelini, ne u crno-bijeli, i tako dalje, i tako dalje. Jesu to one morale izgovarati? Pa ja mislim da je svaka dobila rečenicu šta treba da kaže. Dočim nijedna od tih žena, od njih 4-5 kolike su bile na tribinama, u stvari nikad nije nosila zar. Dobro. U mene mati, recimo, normalno je imala kostim, haljinu, i kad je bilo ono vrijeme da se nosi, imala je samo peču ovdje. Znači samo normalno ruke, gradska nošnja je bila. I ali eto, to je uspjelo. Brčanke su poskidale zarove, stvarno više zar se nije nosilo. Hoćete reći da su te žene koje su došle, koje nisu nosili zareve, su poslužile kao primjer ostalim ženama da javno su skidale iako one nisu nosile zareve. Znam dobro, Beljća Serdarević je aktivistkinja APŽ-a bila. U mene mati je u ono vrijeme bila sekretar APŽ-a za centar. To je imenovala je u stvari na konferenciji Anđa Lukić. Ona je bila predsjednica APŽ-a. I ova Mejača iz Brezovog polja nikad zar nije isto nosila, Nadira nije, jer je bila istaknuti član u Islahijetu i glumila je i učestvovala, zar nije nosila. Hoću da napomenem zakon državni na nivou Jugoslavije o skidanju zara je donesen 1950. godine. Znači da su Brčanke 4-5 godina prije toga zakona skinule zareve. Oto. Zašto su zarevi smetali?
Ne mogu sad to, sad ti kažem, mnogi su koristili to. Da. Evo, ova grupa četnika koja je bila u Bogricu Zarove, pa su sa oružjem ušli u bolnicu, kao da obiđu svoje, doći im pobili su partizane i tako dalje. Da. U ono vrijeme dosta je bilo, da kažem tako, i ratnih zločinaca koji su se skrivali, pa su prebjegli u druge zemlje. Da. Znači da je se zar zloupotrebljavao, dobro im je došlo.